Ake sikubingelele sikwamukele ohlelo lethu lumlando kakhuluma sithi khona ezinagoqo welstudio lapho khona seswethulela abaculi bakhe abasha abahlosile nabanohlonze sikuphathele inkakha sikuphathele amagafu njengamanje ngiphethe insizwa mfowethu bathi inkosi yama-2K bathi inkosi yengoma emnandi bathi mfowethu umfana ushaya amaphiti ngiphethe umjolisi ngiphethe insizwa ke esifanele eThekwini mfowethu isisegoli-ke manje izotshela abantu ngengoma zayo ezimnandi ey'khiphile uyamazi-ke mayithi baba ka-Enzo kanti umntwana akusiwo wami uyabazi labo mama banokuthi baba ka-Enzo kanti basho ubala intombi omama okaza ngani Asikubingelele insizwa kithi. Sisibonile mfowethu iligagu elihlabahlosile nenohlonze elinobuyoningi mfowethu nobuciko mfowethu nobuqhawe kakhulu mfowethu singathi yini ekhanda uthando lwamaskandi kujolisa But ngicabanga ukuthi into mangabe idaliwe isuke vele idaliwe ikhona ngoba especially ungayikhona so mina uthando lomculo ekuqaleni ngikhona ngikhula ngaze ngaba ngaba so kuyikhona ongibona ngendlela ikhona ukuthi ngibe yimini into vele ephila kumina ngoba into mhlambe engithenga ayibuka ukuthi ngoba ngoba benza ukuthi noma ngizwe ukuthi ephila ngaba Ungathi mfowethu lingakanani iqhaza elibanjwa insizwa isuke isencane emculweni kaMaskandi nezisuke isafika mfowethu uqinisekiseni ukuthi uMaskandi wethu inesiqi muhle nani mfowethu uyalandeleka siyazi ukuthi isuke zikhona inkulu kodwa mfowethu singathi liphi iqhaza elibanjwa yini ngenza isibonelo ordinance insizwa efana nomjolisi insizwa efana nomjabisi ziningi kakhulu mfowethu ngeke ngiyibale ngiyiqede enobugagu nobuyoningi nokushaya ingoma emnandi ukuthi ulonzo lethandwa abantu kakhulu nanokuthi bafuna Jole amandeva lomaskandi jole nombani noma bengaunderstand ukuthi kuthini party ukuqashwa nje phesheya kwezilwandle ethiwa uMaskandi uchaza izinto eziningi kakhulu ngoba kuchaza ukuthi izinga lamaskandi seliphakeme kakhulu ongukuthi ke mhlawumbe thina kwethu ukuthi senze show ngengabaculi abakhona lento yabalandeli sizama ukuthi si-address ngendlela ukuthi bengagcini manje omunye shona le ngizogcina ungabonga ukuthi into sisebenzela iyabo Ungathi mfowethu lento yoqhawe lami mfowethu iulimazi kangakanani umculo kaMaskandi uma ungabheka mfowethu izinga abantu abavote ngalo bevotela umnqanyulo konyaka mfowethu abantu benza amamiliyoni mawucabanga labo abantu bangathiwa bahlangene bonke mfowethu ngento eyodwa ngokuthenga iCD kaMjabulisi ngokuthenga iCD kaMjolisi ngokuthenga iCD kaKhuzani bebonke behlangene mfowethu umculi ngenile esizulwini bayithanda into yakho kodwa futhi baphinde ba-educated kodwa ubhedile lapho ungathi kubaluleke ngani mfowethu ukufunda uphinde futhi ube busy ngobakho sisipha Mfowethu ngicabanga ukuthi isikole ngokwesilungu ngikula mina kunento ethi education is the key so manje kuchaza ukuthi uma ungenayo awukhula wakwazi ukungena but not ukuthi ayigqilazi uma usuyisebenzisile ukwazi ukuthi ungene kula bantu begelekile then into yakho uzokwazi ukuyimela ngayo sibe yile key Siyabonga kakhulu mfowethu sibonga kakhulu sifethu umjolisi siyabonga kakhulu Uyabona ke manje ngami ngiyathanda uxola nje ngomgqubu uye kumuntu ongabazi ukucula amasikolo umuntu ongabazi uyabona kodwa unomfutho luyamjida uyayimisela luyamjida mangathi umbona uyaperform uyayithanda lento kodwa ayikho uyabona egazini uMaskandi nje uyamhlula sekuthi nje ungakhumalo manje nalokho phela kuyasebenza kakhulu cha liyankabi ukucula ayikwazi yona inali ipeni kodwa ayiphiwanga ukucula uyabona so yona nkabi kuzo zonke ngithema ngida lapho kodwa ngabona cha kodwa akikho lapha lishabalele ngoba yikho ingoma ke ikhande lo muntu ithandwe nje uyayibona leyo nto leyo mfowethu masikhuluma ngomfana kaMgqumeni umuntu othi uzokhipha nomfana wendidane mfowethu ubona linganani kusasa mhlambe noma ikhono kulabantu laba ngoba unakuthi mfowethu insizwe yayincoma kakhulu insizwe enekhono futhi ezihle kakhulu uMaskandi futhi ubona futhi ukuthi ayinakekile kodwa nje uzithi nje tapu ihlokoze mfowethu ungayincengi ubona ukuthi mhlambe lizoba khona isasasa mfowethu lokuthi labafana bazoyenza into elindelwa abantu kibo mfowethu emnandi ewumculo omnandi nowakhayo nowakhisizo mfowethu nokhuphulayo nje mfowethu imizwa yakho uma umuntu ulalela uMaskandi hoyo uselapho mina mfowethu awukho umculo engamlaleli ngakubalela inqwaba abaculi futhi 2 anginamona ngizengitshela abantu abangisupporta ukuthi mina umuntu onomono othatha izondwebana angihambisana identity number yakhe mina ngumuntu oncomayo ngumuntu olalelayo yabona mawulalela bafana boyi2 la abantu bayacula ngibalalelile ulusanda akaculiso kababo wakhe yinto abantu ngathi bathi akakwazi kanti abantu bayimisela ukuthi ngoba uMgqumeni ayicula kanje ufuna nolusanda hambe lapho kanti ayihambi kanjalo uyacula ulusanda size kumfukagcwenza umfukagcwenza hayi uyise ngqo singazi maye izoshintsha
kodwa ibonisa sasalabafana labo boyithu ukuthi umculo awukwazi ukushona phansi futhi lento bengingaba lesifiso ukuthi ngizizwa ihlokoza bengangijabulisa mina njengomuntu mina olandele oyise kakhulu yabona ke sibona ukuthi italente labo abaliforced ngokuthi ubaba wayemuntu iyona into engifisa kodwa iliphi iqhaza ucabanga lingabanjwa imsakazo emkhulu futhi uqinisekise ukuthi amaqhawe onke acula uMaskandi adlale futhi ngendlela ethi ayicishe ifane noma ngeke kufane ncamashi kodwa nje uqinisekise ukuthi bayabanika bonke abantu abacula uMaskandi ithuba lokuthi bedlale emsakazweni emkhulu ngabalaki umhlobo wenene ukhozi FM izinto umzansi uningi imsakazo ukuthi engayibali abasakazi abake beye kuchema abasakazi abadlala ingoma ngoba imnandi abadlali umculo ngoba engakadlalo akungadlalwa ukuphindwa abantu ababodwa kunaqwaba yabacula abangadlali yabo ngibe nenhlanhla ukuthi mina yami ingoma iyadlala emsakazweni yonke ingoma etidali ethi nami ngumuntu nami namaphutha ngihamba khona nempoza emagcokami ingoma yazwana ingane encane yabona ngibe naleyo nhlanhla ukuthi kune ingoma mfowethu obona ukuthi yazi lezi ingoma bekufuza kube at least noma ingoma iphinda-phindiwe kodwa uyeza ukuthi le ngoma bekufanele yabona ngizokwenzela nje example ukuthi khona ingoma kaSgabiso nomzukulu ethi bamthathile mfowethu leya ngoma leyana hayi inhle imnandi leya ngoma iphini inomlayezo angisho abanye abafowethu abanazi ingoma enomlayezo sengukhela nje phezulu ingoma ukuthi uyizwa once ngeke ngize ngibize umsakazo ukuthi no uyizwa once mhlawumbe kuphele inyanga yonke yabo leyo nto leyo mina ayingiphathi kahle mina umculo ngilandela kakhulu ukuthi ngiyawulalela